kore ke u malu atu I he talamalo e whanua lotu pe mai ako. Pea o ko whakatoloa watu he ki he tahai iai o ngaahi iai o ku tumu I he kaukakapa tau mamao e tamai o tangata. Ko whakapu ki he kerekere o e kakaitupu'a e whanuani I Kempelani me mananga Kempela ko whaoha me ai a koe matakari nana wala mo nā pui. Pea ko whatapu atu he ki he tahine princesi ko lātu Futeka tuko aho ko I talawhikaulahi o Tonga ki a Australiani o kune mea I Kempelani pea mohono kaina. Ko whapapake ngāhi haa ko toa pē kama ai o tahi whanua whare ana tā pūre pea pehe ki he kautaki lotu, pe mo kautaki, pe mo Tonga ko toa pē mo mea mai me tapa ke he keo ko lo pē pe te mo mea mai ki he Polokalama koeni ko ku talatalanoa whikawaki pea mo Emeritus Professor Dr. Futa Helu. Pea ko Polokalamani ko ku talatalanoa ki he ku ngaahi taukei fakafeohi pea mo fakaako pea mo Professor Futa Helu pe ko Futa Helu pe ko Futa Iloa pe mehi University a Teresi. Pea o kuhange ha manatu merie I ta whaaketa. Ka te tue lawe pe foki ki he MALO hinga mo ngaahi vavanga I he uhinga mo vavanga fakaako Professor Futa Helu. Pea mo ni pe o ngaahi feohi ne mawhai. Ngāhi tūtuku lau mea nā ne whai ngaahi vavanga mo ni mo I fakaako. Pea mono MALO hinga, mono vaianga, ka te mei lahi nofo ki no MALO hinga whakae ata mai I he ne vavanga fakaako. Pea te talatalanoa ai, ko whamanatu pe foki, ko Polokalamani, ko kuhanga o mai ai I he ne lere atu ko I loa, ki mo ki tau hoko atu, ko kuhanga o mai ai ka Ako Iloa e toko tolu ka kukamata ka Professor Futa Helu moie ai taukei mo moko mauwhi mo koroni se peke wokot te ombi ai ka Ako Iloa e toko tolu ke u talatalanoa. Ai ako Professor Emeritus Professor Dr. e peri hau ofa. Pea mo whaiwhekau toke tāsone la tūkefu. Ko toko tolu ia te u talatalanoa ai nā mahawheohi pea mo e taukei he ku fakafeohi pea mo knau tolu taukei fakafeohi mo taukei fakaako. Kai tau te whito ki a Futa Helu pe mo son lātou kefu na mau feohi ai. Ka kou whaamu ke kamata ki a Futa
e koe toluni ko futa na taukei fakafeohi pe mo fakaako laita. Aia koe whakaukau ia e Polokalama ko whakapapa ki kawako ko toa pe i senturi wanoa. Ka kou whiri mai toko tōru koe ni, he kou hanga o taukawe'i koe tamai ki nau tōru o e hako. Mo ui, pako uhinga ni ki he mo ui whakaketemika. I senturi wanoa. Ko whapapa ki e kawako i umala ke ka koe tōru koe ni o kou taukawe'i koe ngāhi tamai a koe senturi wanoa, pa te whamatala ka mangai uina. I he mo ui whakaketemika. Kehea seone nai whaiwhikau, ka nai whaiwhikau a seone pia mo whaiako, mo whakatolo i he maa e whalotu, mo maa e fakaako whaiketemika whakato osi o Iloa. Peko mea maui ngai taha i kulawe ki he toko tōru koe ni, ki ai pēri futa pia mo sanga tukefu, na nau Iloa i Tonga, na nau Iloa i Moana, na nau Iloa i Mamani. Whailonga i ho nau hingoa i he mala e fakaako whamamatahi. Pea o kouhanga hui ki nau tōko nā hi tamai ai a koe senturi wanoa. Ka kei tau whoki mai ki a Professor Futa Helu, pea ki mua ke hoko atu, ko manatu i ai mahu inga ke hanga peo o ki whamahino pea i ngā wea ke whuirea koe talatalanoa. Koe talanoa, o ku uhinga e ki a toko ua pe toko lai o ku tala e taha, kai noa e taha, pea whanongo e taha, pea osko ia, pea tala e tamana e whanongo, pea nai noa, kai noa mo whanongo e tamana e tala. Koe tala noa, o ku hinga ia koe tala e ua. O kou tala pea o tala, ka koe noa ko ki mo tō koe mo mea mai te mo whanongo. Aia ko au pe te uwhai ai tala noa. Pea ko whewha mahina pea e ki whoilea ko iai ko he ngawe aki ai tala noa. Koe ku tala noa, koe tala pe, ai ku taukei fakafeohi mo fakaako, pea mo Professor Futa Helu. Koe kuhu koe ki he University a TDC, na kuhu ki ai i he tahiwa walunima. O osmaia pe me he korisa apfo'ou, pe ko St. John High School i he aho ko ia me mawhanga i he tahiwa walufaa, pea nā ku kei whaamu ke u hoko atu e kua ko, kana kei kia haku whainga maari e ke u hoko ki muri pia me he abiako apfo'ou. Pea nā kunofo, pea mo ki te hina mataritari ke lava no whainga e ma mea ke mai ke Australian ke umau api e heni. Ai tangata e kimo kongo tō whaafine ua, o si MALO e mawhine iki e tahiwa bautoro. Koe usue kua ko e ku Form 6 i he ape ko apfo'ou, na e tō e ku English. Lava e ku whaiwha, ka pau me lava e ku English, lava e ku UE. Sirki no sila e Form 6 he aho koe. Kei he nai. Fotu mai e o pātere ua ko pātere Magawhalani, pātere Cross, Father Cross. Na spekia lo ua ko manat meria kia ki naua.
ke u to alanga peo ke a fo i he valu ni ma o fo yako pe ke si vie ko inglisi ko na mawa fo mari ke o alu ki musila pe au talanga lewa io ka te ki fakaako ki ai pe a ko a na no fo mo ko ki la mutu i mawapi i pa i lo kupo ko tu one to na ya no kaunga na ya ko tu one i atenis pe na no kaunga ako i atenis pe ha hono kaunga ako e ka ko kalafitoni unga le a no fakaiku o talamai ke te au pe te mao o fai si i hu ke university ko i atenis ea ko malu manatu ko i ofe toni tisema peko tisema peko sanua na te kai ke usi o au i atenisi tako utu ko usi o tu pembe hala i lere hala ki hifu te ke wa feo ki loto pe na usi o pe i a futa si o pe ngai nus pe pa te kai ke futa lo ke au mo futa pe ko tanu ke te kai ke alwa fae ki hau ke asteriani one MALO ne valtoru na ne fata la mai ke te ko fambe ke ha te ya lo ako le Professor Futa Helu e ko ka inga fakakai pena e fae ane ai ka fakakai na ka toanga mari putu na faalu gai fae pa na faalu fae ki atenis ka futa e fae forma dai tohi e na e maheni ko nga pe ko no toto me ma o futa e konga i asis no me fakakai ane te ma o kaloni me konga fakakai o kaloni au ki fonga pe na ngāua kaloni a persona si kai ko ya na ngāua na pure tangata i ki pausa a te ofua te vita ofua pe na maua ofi ai mo kaloni ma afi ku matua pe na fa kaua i fine i ki e ngaahi mea kai e ko fine kuki mo taukei mai mea pe e ko fine i ki kasaki pe ko ki afe ki ai he ko fa e ne ndia he ki high school mabu class 1 de fa da no mai be ki a fa e ke ne fa au ke me ka fa kai de au ke me a te si te mai be ko no kai na fa kai ke fu ma na mare ka te pa ke fu i lau ke no kai na fa kai to di lau e ku la ya ke ka ko e ne fa amo ka ke ka foki ma ko e alanga ki tama o kalafitoni tamare ke marsi pa au ko ha e kolo ma fitala ki ai pe ma ore masivi o ka no ai ni ke ku ki atenisi o ku at ko me a fo e to ku inisi pe au hu at leva o alu sivi pe au se sivi pa o foki mai au ia ka ko nea na mahuinga ia te au ko kulau marie ke hoko atu mo ku fie viviri fifiri ko ha mea ke hoko atu ko ko te ke ma ai ku mea nofo asteria mo ki te hina ke ma amasia ke ma ha ke asteria ne hoko atu ako ke na wa leva o sivi ke atenise ma mo kalafitoni pa u algo ki sanuari pe ko februari ku kamai he mau mara mau kaupahu e kwa e ahata fai mau vainga mau mara vainga ko merina mo o fai pa mara po kai kaila mai tamai ki pe mo fai ko salote tu fua tamai ko awena e ui au i heretio o ko lava ki atenis ki university
Mauat ko o CV, mau CV ngaahi le soni. Fika English ngaahi le soni kehe pe. Fisiki, i manatui. Pea na kula mana, mau CV fu le soni ono. Pea ulava, pea koe no ui mai koe tala maksiona, e ui mai ka ulava ke unisita te nisiu ke lava ke unisiti. Ko ia ina aku pehe, te uhoko ato au ia te aua, koe ke aha aku iro e taha whakaiki, ke mo ui fakaako a te nisi. Whanongo pe a Futa, te kaiki whetawaki mo Professor Futa Helu, ko sio pe karonkari, mga himea pehe ia Futa, pe mo talatalanoa koe ko whanongo pe talatalanoa i kuisi e ko whina i ki Amerika, kia Professor Futa Helu, kaina, kaloni nei whakakai, ko kau whakakai. Ko ia e nau pe te wa, te u au, wakai kau Professor Futa Helu mo kau whakakai, e hupe ai ko e whainga maari e maharo ke u ki wakai, pau tō sio ai, e ka ke u te aruaho pati a fō ke ai binisi ke lau. Pea whitaura kere mo pātere makawhalani mo Whata Cross, whaau mo peki ai whai mau appointment i talanoa o sa whamahini. Sio ki anga e ku ai whainga i tua. O lai lewa pana e ke mai pe kua haa te u whokian. Nā talani rewa ko e ko talani ko e mea ene hoko te uau ke a te nisi. Na walo siwi ke a te nisi, pea ko lava ke a te nisi. MALO atu peki o mo whita kōn mai ke a te au. Ke hoko atu ke ako e nisi ke o lava o kakato o siwi ui, ka te kialo wakai a te nisi. Pea ka mai rewa i nau sai. Tala monu atu, pea ko pātere makawhalanina e ako tamai. Nera iwa siwa na wako e a te nisi. Na wako e Professor Futa Helu e ne whoki mai ako accounting mo i ngāhi e soni whai business. Pea Kongalanga. Tane ne ke pātere ke fifisi ho whakaohi ngā pea māsila o pea kata pea pātere. Ko ngāhi na ke ako i a Futa. Ko fo i lau maarie, mo e fo i tōkaki whakaate nisi ia i e kuwakaina e MALO e pātere mawhalani. Pea mo ngāhi uhinga ke e pēna koe kaini koe whaiako koe pātere mawhalani koe a fo i e ku manatu ke mau class mo ia i e English koe Tonga koe hafu a reson whaiot. Na man meria pa ofa pea mahino au pita kia te au. Kau whaiako, kau pātere, talanoa, mahina, muna ovete a mea uhina. Pea, na manatu lewa hina tala mai na ako e a te nisi, na ea i hono uesia e Futa. Koe ne totaha koen, ai whakahinga whakauhinga, mo i whahinga talanoa, e koe MALO hinga e au Futa pea. Ngā wea ke ngahirea maa mo mahina. Pea nai pehea pātere mawhalani. Kai ke, na o aru rewa ke a te nisi. Pako whie talatalanoa pehe, nei he taha hiwa waluni mā ki e wāwhi hongo furu, i he waha tau ko ia na fakafeohi, na ku taukei ai, ai fakafeohi, taukei fakafeohi, ia mo fakaako mo Professor Dr. Nei he taha hiwa waluni mā ki he wāwhi hongo furu. Ta urahi au pito au ke hepu hao o ako i murini na fakafeohi i ngāhi tau. Nengo nei ai ta iwana mato ke ai i ngāhi uhinga ke. Kana e kei te kei hanga e Professor Futa Helu o tuku ane, ko au pena u whātalanga aki ai. Kana e nai maari a e fakafeohi, he na au talanga taka, hanga o whawhepake, whewheka au pito i ma fakafeohi pa whawhepaki i kaukari mo e taimi, hanga tono Professor Futa Helu mo a tenisi.
Ko ne maria e ku feo mo professor Futa Helu na ke na hanga tu ku anga pe tu si au ye ngaahi to no mo ku ngaahi anga ta e tau fakaohi ke te ia ke fai a pe ko fa kovi fa mo la ka ko talanoa mo fakaohi i fe paki a e uhinga mo ia kana kai ke ne hanga o tukuanga na ne hanga pu ke maua o ko ke mahino to ba ai ke wilo le to ha na malo ko me ako ko ka sea na ke hanga futa o ri aki au pito au ka malo pe ko uhinga ai ka ko mahalo pe na ia hamfahinga mea na isio futa o kumaho inga peke me hanga puke ai mea o whaatanga taa ke te ia mo whaanga ai mga talanoa o hanga o whaanga i hiveka kana hanga beo talanoa i mai ne uhinga kone whatondonu mai uhinga bea iai ngai mea nai hoko beo hanga whaanga i mai karukari mo e taini kana kai kene tuku a koku whetu tāke atu pe ka mai ke waruanga bea kou nofo he ahoni o fifiri bea whaatanoa ki ai mo ku aifi mo luseane ai ku talaange ai kai ke hanga e futa o tukuange au kai ke maho inga au pito ko talatalanoa ko ni o ku ne hanga e ku whenga ke o mai e whanki talanoa mo i taukei fakafeohi mo e taukei fakafeohi mo taukei fakaako mo futau me hanga o toi whakaranga mai e ngaahi mea i he ku whakaukau ke u wakai mo sio e ngaahi uhinga i mea mo ngaahi te whitoi whakaukau na e talanoa mai e futa ka te au i he ngaahi taulahe ma feohi me he valnima ke he wāwhengo furu pia moanga e ku kamata koe ni ahoni e tāta anoa nea whamanatu mai ke te au ne whamanatu mai ke te au ka aina ai ngaahi vavanga na e whai e futa fakaako i e ngaahi uhinga pia na iai ngaahi vavanga mo e whakauhinga na e osi na e alu tau o hange as mai hano conclusion hano afanga tuku e whakaukau a futa. Na erewa ngaahi vavanga mo ngaahi talanoa fakaako a futa i he mawheohi o hange ke te au na i kai ke aloa o ke hano afanga tuku. Ko inga ko e ne MALO ko ne pekia. Tako whaamu ke talatalanoa. Kono mo nio naia i ku talatalanoa ko ni hei kai ke wā au talanoa ki he mea kotope i he wheo koe mo pia mo futa kai ke ulawa e au ia o mai mo whangu ngā he mea kotope ka te whenga o kule rei taha ke u hanga o whenga ke o hanga o vete ange mo tānaki pia mo hanga po ome ngāhi mea ai ngāhi wheohi taukei e ma wheohi na e whakaoi e whanki talanoa pia na aku toki mahino ke te au pia no forever o wakai atu ki muini mai he konga mai ki muini mo ngāhi ahoni e ku mo ui ai ngāhi mea na e hanga e futa o talanoa mai pena ne hanga o whakasisi mai ke te au
Kana tikai ke ufu matu o tu a uia he aho ko ia ke uhanga o mahinoi me te uhanga ngā o ake. Kai ke whai atua ni ai ku Polokalama koe ni te talatalanoa lahi au pito ki a Professor Futa Helu mo ene whikau aki mo ene whai Ako Iloa ko hono whai whare'i i ene ke Ako University ko Professor John Anderson. Ko talanoa koe ki he ngāhi title, pe koe ngāhi kakato koe ai ngāhi whakailonga i he hingoa ngāhi titles. Ko ngāwe aki he ni ko Emeritus Professor Dr. Futa Helu. Ko hono fufua ngāwe aki ni e hataha ai kakato koe ai titles pe koe hingoa fakaako, whakailonga fakaako ko o Professor Futa Helu. Na o whaangawe aki pe ai kako felave'i ke ai ko hingako ene whai ako a Professor John Anderson, Emeritus Professor John Anderson. O koe ke Dr. a John Anderson, hena e whakanofo, hena e mau hanu Professor, ko no maa pena te kai ke whai toke tā Professor John Anderson ko no master pe. I taimi koe na ne mau whakalanglangi ai whakailonga langi whakalanglangi o professorship. Ai ko uhinga ai ko Emeritus Professor John Anderson. Ko Emeritus ko hingoa whakalanglangi o ku ai ki hataha i ene hau me ene mo ui fakaako o ne MALO loma ne pekia ka aku kei tuku pe ene ngāwe pe kei whakailonga i pe hono mahu i ngāhi University mo malai ako pe oanga rewa Emeritus hange koe ni ko oage ko whakarea nai whakarea Emeritus ia e Dr. Robin Havea me ate nisi pe ko iau koe matika koe mateka tika eni i e malai whika koe o kupure o mea ipe Robin Havea pure i e USB Tonga nei wanga aki make Dr. Robin Havea Emeritus Professor Futa Helu kana kikene ai doctor ko whakarea koe ni ke kakato e title ko futa he koe hingoa kakato ko futa fakaako o whakatau na ke ngāhi mea na whanofo ki ai o mahu inga ke ai ke kakato ko hono fufua ai kakato o ko hanga ai atu mahu inga au pito ia he ko hame uhinga ai mahu inga a titles pe ko ha koe hingoa whakalangi fakaako o hata. He koe o raia o ene tuku lau mea mo ene ngāwe whakaako. O kune mau ai titles. O ku entitle, o ku iai ene toton ke ngāwe ake hingoa ko iake te ia. Tau ngāwe ake, whaiwhekau. Mano whahinga, maha furi ko minister, ko pastor, ko hafo. O mahu inga au pito ia he malai ako, ko e te talanoa ki a taha, ia te ai ano titles na kato. He ko ia, koe konga ia hono hingoa. Angi e peko hano whakanofo ha nōpere, whanofo ha matāpure, whanofo ha tauhi whanua, o pitau ngāwe aki ai hingoa kakato. Mahu inga au pito ki ngāwe aki hingoa kakato. Pe koe mahu inga ia o tau Polokalama ko felave'i atu koe ki ai. Ke whai o ngai mahu inga koe hingoa kakato ia o Professor Futa Helu fakaako a eni o kutu'u atu. Ko no professorship whakia e poate a Atenisi pea moe ngāhi University he nau whapapahi e mea ko no Dr. Whakia University o Pasifiki, USP,
pea ko Emeritus ko hingoa ia ko oange e Dr. Robin Havea pea mohani I pe ko whakalangilangi ki ne mo ui ma ne ngā ue fakaako whakalukufua o ki kai ke ngata pe I ne ke mo ui ka ku hoko mai I osi ko hiri ene pekia ko kia tangata ako ia e hawa ne whakaukau pe ko ne mo ui ka ku whaironga ia ke tangata ako takaha mo whiwhine ako takaha a ene whakakaukau mo mea o ku hau mei hono ngutu mo mea ku ne tohi aki hono nima ai peni hono nima kau tue ai atu o ku whaionga ia ke tangata ako ai mea I ene whakakaukau ai mea o ku hau mei hono ngutu ai mea o ku tohi aki e hono nima ai peni I hono nima hokot ki ai pea o ku whakaapai e ne whakaukau e ngaahi university pea mo kau Ako Iloa o Tonga, Moana, pea mo mama. Pea nai pehe ai whai ako ko ia Professor Futa Helu, Professor John Anderson, me mesitsene, ka hiwa ua fitu ki au mai ki hene MALO ka hiwa ono ua. Pea nai ako a Professor Dr. Futa Helu ako futai. Ai ako e mea mahu inga au pitoia I e ku talatalanoa. Manu ko ku talatalanoa. Ko ku tala mo tala ka mounoa. Mo lawa pio ko meni mai. Ka kui kai ke uwhe po talanoa aki mua taha. O ko talatalanoa pe e ko storytelling ko talatalanoa. Ko e wakai ki he tautaini. O se taminite. Ko taminite ne tautonu. He kai ke o alo hau e taha. Ko ku hanga peo o whakailonga I atu. Mahuina te talanoa Professor Futa Helu, whikawasi ki mo ne whai ako ko Professor John Anderson, whikawaki pia mo e ko feohi, taukei fakafeohi mo fakaako mo Professor pia mo Futa Helu, pia pehe foki ki kawako ni John Anderson, I e kuke ako e whai ako lakto ke tahe misitsene. Pea mei he tahiwa walu to luke tahiwa fitu na kwako. Whaitaka tā pātai ni ai pea mei os malaka he wae whai tole tā kau lavea. Na lavea koe no pukalahi o heta sea o ko ihemi unge sitsene. Pea uhinga na whoki mai aki kempilani. Ko toko to whare mahaki o mahina hiwa. Pea sai hake ko iau. Wako I peke pelani me site katolika ko ngā ko ku whakaake ake mo ku he kasea. Kai ke whaose ku toke tāhe me sitsene, mea mai swai ku ngāhi whato toro ke kau Tonga I Britania, Amerika, Australiani pia mo Usila ke whai hau toke tāka ko ku puke tai amane kina puke lahi MALO ai moi. Kai ke te u talatalanoa ai ke ngāhi mea ko toa pe whikau aki moau mo e kawako Anderson I mesitsene tuku ke heange e kulawe atu tānoa ki kau Artemis mo Artemis ka ko e focus ko mea uno whai talatalanoa ko e ni kou tānoa ia futa. Ne whikau aki mo John Anderson moau pea tau whanonga te a futa puka haa no loa Polokalama te ulawa whai a futa. Pa tau hoko atu ai ki a whaifikau toke tāsi o ne lātu kefu. Pea mo Professor toke tā e peri hau ofa. Ko e kau tamai ai a koe senturu no ai Tonga. Moana pea lau whoki mamana. Ka koe whakatoka atu ia e hoe ki makaina ai ngāhi mea pea ko whaambe he Polokalama ko e ni ki mua pea o tatau atu whiunga be e tau Polokalama ke ofi pe minite whanoa ke ke alu ke hoa taha toi tau minite wha
ko whaambe, ko polokalama ko ili, e lawa ke tau wako, e lawa ke tau sio ki e feohi na ako whai mo Professor Futa Helu, hono MALO hinga mo na wai ala, e lawa ke tau wako me he ata mai mo e vavanga, fakaako Professor Futa Helu, ko ni ngaahi fakaako na e lawa wa whangatuku, iahi ano whakaosinga, ngaahi fakaako na e fofoa i pe tuku ai, ngaahi fakaako na e fofoa i pe kamata ke whakalakalaka, pe auspe ai, pe kaikea o ki no a whangatuku, mo ni ngaahi fakaako na e alo me ia o ke ha whangatuku pe MALO loia. Ai ako e. Nea ia te talatalanoa ki ai, pe kuhane pe ako manat meri e, ka te wanga o hulu iatu, ai ngaahi mea nai hamore more i e kufeohi, hamore more i ngaahi whakaukau a Professor Futa Helu, ki ai ngaahi mea nai aloe hake mo hifu nai a whaa, nai mofu ike. Ka koe mea au whangatuku ko whenga ke whama opo ki ai talanoa, koe loloto, whaalahi, maokupu, moi loloa, ngaahi 4 dimensions, ko ngaahi tapa e whaa. Oi whakakaukau ko ia Professor Futa Helu. He kai ke oskotoa ngaahi malai fakaako ia e tānoa ki ai. Me nofo e tānoa ako e ni i ngaahi malai fakaako na lawa ke ma fakafeohi ai, ke taukei fakaako, fakafeohi, pe mo Professor Futa Helu. He kona hi malai fakaako e ni ihi ia i he mo oia Professor Futa Helu, nei kai ke u MALO iau ke u au ki ta whaako hane ko e loloto e fika, na ko fika, ko i ngaahi leson fra Chinese lahi, neongo na ko Chinese, pe mo hafo e ngaahi leson. Ko me mei ko e ta whaaki ko o humanities, mo social sciences, ko i MALO hinga ia o oku, iai pe ngaahi leson e Chinese ko MALO hiai, ka ko e pena maa talatalanoa ki ai mo Professor Dr. Helu, pe te uwheinga i feohi na mawhai. Ko e feohi loloa na ko whai i he kuke iako he tau e whai a te nisi mo futa, ko e taha hiwa walu nima ki taha hiwa walu. Pe hoko rewa ma feohi i muri, alapu ki Tonga, fetohi aki, fetu utaki, pe hau rewa futa he taha hiwa fitu. Hiwa ano, hiwa fitu, na hama hina tolu mai ki he me situa whanua ki maa tolu heni, Australian National University, ANU, o mai ANU ko visiting fellow, ko toko taha ke hau whakaranglani fakaako, hai futa mahina tolu heni. Pea ko e mahina tolu ko iako e manofope, ko e fui feohi mahu inga i ka tea, pea ngahi Konga e ma feohi mahu inga te talanoa te ki moto. Iai fui whakatalanoa na mawhawhai e ma feohi ko iako e. Ko fui tōku hua eni, ko whaamge whao sa ko osu tau minite whanoa. Ko e whae pe ma feohi mo futa mahina i tōru heni. Hao, whamapopo e ne wāti kolo lahi o aia e ne toho. Te tō talanoa ki e ne toho ko ia. E ko konga ia i he ku Polokalama te talanoa ki e ne ngahi toho. E ni. Kai ke, ka koe ki tōku hua he ma fo nofo e mahina tōru ko niko whaosa. Ko ku whai pe ma tānoa ma wheringa ki o wale pe koe mea o hange ku ma ki whianga ngai whakai uhinga. Pea whai, ngai whakatara mai ki whamatala u mea ki me hapau. Whanonga ne hanga analai. Pea e fui whiahi ani oku mana e mahuinga pika te ama whiahi mahina i tolu. Pea whakatala ange ki a Professor Futa Helu. Futa, ku Siosiua tamate he fakafeohi ko i ni. O ku kamata ke whonu o Futa ngai Iloa, no whao atu e ku ilo a aku ko hanga mahe mo koe. E ku talatalanoa ai, ku whaitu ku hua ki ai ke pehe, o ko oangi ha ilo ki a te ia i he mawheohi, i he mawheringi a ki whakaukau pe koe u ilo fo o ko a i he ku ilo, ko fo pau tuku oa.
Pe koe tarika futa ka te au na mai. Sioa, ki lo i kuta ankoku, o sa te futa ngai I lo ka koe. Mai futa. Sioa ki lo i futa ngai, o koe kia mea ia. Koe ni tala mai a koe kuta ngai I lo koe kia ha I lo ia. Ka te u ngā tai hoi mo ka ina. U whamaroa te mo mea mai, ko e kamata eni a e ku talatalanoa, e ka Ako Iloa Tonga, ku kamata aki Emeritus Professor Dr. Futa Helu. Ko e ku whaiako, ko e tangata Ako Iloa University Atensimo moana, pe mo maamani foki. Pe ko e ku talanoa ki he MAFeohi, taukei, fakafeohi mo fakaako, pe a mo e tokotani. Ko whaavapa ki a Professor Futa Helu, ke ne toka I whemare, rest in peace, ka matoki hoko atu, ko tui o kui heni pe I he studio, I he lo tonga ko ne talanoa atu. O whalahe atu ka te mō tolu, hono kotoa pe, MALO ho mō mea mai, ka mō mea